Kaseng samla mulai pelun, klasyum ikarai ban khang the nyut hamarten. Hakini kishpos ngi banwan, kabal sedang nadu menta ke arpui terik, hadu kalai pui terik menta unaitung. Kane kasenjam bakal syum da kaseng samla mulai pelun. Kade hadin ba menteri kampronisor jong kajala, ubas nyo bahlang dahar uklem lai ban jurip, ya ketiga jaka, wad hadin ba utu menteri ulakular, ban lai jurip harangkat kaseng samla. Baru hadin baki kasaus ngi bakaseng kalai por, kelakut no hakas ngi baar. Kaseng samla mulai pelun menta kasih balang dan step, kalalai ban khang talano ya ketiga jaka, hadu kan bapen mi ikan kubor. Hak bagi babun ki kali ki bertemu ban lek berat ikinyut, hak tega jaka kilha ban lek paino. Hak nega sengi na kaliang ki magistrate bagi pulit jong is kasih hilru, kilihar mardor cek tega jaka banyak keren penbait, henry na kaliang kaseng samla mulai pelun, kalayang scam ban omsha iki kali ban rong syapo, tak hadu bakan dayo da kejing tho hak keti na menteri. Barhak nega juga sengi na kaliang kaseng samla kalayo, ya kasiti balakpa ada CEO ka Shillong Municipal Board, kapapan pau bana kaliang ka Shillong Municipal Board, harangkar menteri kampronisor kilapan baik ban lek jurip neka joint inspection, hakalai pui tering tau benai naitung. Henry, na kaliang kaseng samla mulai pelun, kamhun tangleng baka shiti, kumta kilasyum da karai ban khang no, hadu kalai pui tering tau benai naitung. Kini ada isi di Perliok, nak kongres jam berselong di sekolah buat mah. Dia kebaik bahkan. Kalau bah, isnya ki officer sarkar bapli. Kisah belum sang kawya hagi minister ki jungi. Kidot ne ya ki jing start dari bapli. Kin hapan sengap ki order juga minister. Dia kembalong mentaru CEO jong municipal hapan sengap ya ke order jong minister. Uklam tiap ngatarai CEO tiap ya ke city. Kebangi pak si minister mal balai. Mana na po ka Shillong Municipal Board kilawan hang ni ki kimdan jiktip kita city pak si minister. Te kawai gadi kata kapaar kalong ba. Bi habang iyo ki minister ki bakum kini. Ha? Kibabler kam hakon kono komentar. Flop lut aborok kiliam. Ora jike ganya ka sedit ki cum. Habangi ngiladap franchise bai kedu buat ke solution mengin wara kalau ndai tang namta solution namta kinang mulai ka jungi. Ka solution kan debit namta ka jelahi borok kawai. Penweng no gajing kaba kinang mulai kilakit kilaba daki prapok dai ko sendam bat ngin alang gajing baki wei kisnong kiwi jaka kinya tendrong lang gajing ndai kimla bande kata de da kaliang gajungi ngim ma ngim pansi ma budi minister budi ya kini ka ti borok department ba ubat anduk ka industries bat ek transport ubat mendaya ka urban affairs ngi hak transport macam senam ki local taxi la request si uba kin weng ne kin penduna na ka tax habide ki driver taxi mesti lala bane kata na kalian ka jugi menta kenti le kedu eu habide wicing jo kamartan ba kumju ka bayu medical wis mesti lala bane kata ndai ka kham thamula ba kalong ba habide ka industry spot lala bembiang jaka ka star cement syate si po jente hills kadi gani haman la ki por haka development haka state ka jungi balai Islam ki development kadang ka jingi khalai commission ka kwa share para bayabam kumtu para bayabam sap pi kini ki borok ki jak state ka jungi pila ban pedang kini hi na kalang ki nong mulai hi gemla ban pedang kini gemla ban kan sting ngi hi gin syang be ni haduk lai kuai terik ni susun ki officer sarkar ka pada dekat nanti ki apa syak sedam lang bat ni ndai itu belali kata dan kalang ka jungi la kran syak ngin khang be kan ni haduk lai kuai terik nong mulai population voters population dan sanpo wajar mut datang ipin milut bun pulit nong mulai datang kikwa ban pai su tau put ngilong ready na kalian bajungi